Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Nagpudot matan, kaslakay kayat ko laangan ti magmag na, ngam iti makisaksak iti jeep. What? O, di magna ka? Basta siyak, uray nakataktira kon, basta sana ka nakabilag iti init. Ngam nagrabean niya, Renz. Kaslaki maro ti dagaang na ita, ngam kadagiti naglabas atawan. Itay pa'y da makaininumak. Kasanumat ngamin friendship. Nagdagaang lang aruden, nakamaong ka pa pantalon. Di mo timbagakan ka, ngagpalda ka tapno fresh, presko. Hoy, sa anak na irom magbestida niya. Sa tanto pa'y magmag na. Ay, saan ko akabaulan? Unay kan aya, naarte ka la unay. Ngam, anyang aruti maaramit ko, nakastati kayat mo. Anyang amin ti orasan aya? Alas 5 ay ti malam. Rush hour ko naman. Sigurado anap numan aminin a jeep ang mapan iti lugar tayo. Di orayan tan di sumaro no? Diyak kaya ti makisinagsak kadagiti agat liling at tao. Ay na, arte guril ka talaga. Kaya't mo tapagkatan ka? Sika nga tati bagkatak, sakan to ibati iti tanga ti kalsada. Ay loka. Seriously speaking, ada ka di pagpletem? Ada, ngam kasla kayat ko nga ron ti magmag na tapno makaimpad. Anya? Hoy, friendship, delikado ti marabyan iti dalan, anya? Awan ti mapasama kanya, nagpardasak tupay amag na. Di nakman maawatan nun. Amom, uray kasano ti kinapartak mo amag na, iti kanito ang makasalaw kay ti managdakdakas. Chuk-chak chenes, chugi-chugi, nalpas ka. Amok day ta, ngam anya nga ron ti maaramidan tano kastoy matkarigat ti kasasaad ta. O, di nakarkaro arong bangagan na ta. Iso ano siyak ti sika, aglugan akon iti jeep nga oray makisinaksika ko. Sige man laangan. Ngam ilibre nakto iti mainom intondom sa agta ah. Wan ka di. Basta saan ta magmagna. Nagngangato ti grades mo, Mila. Huwag nga raw. Talaga analaing ka, anak ko. Siyempre mo't nanang, tatang. Kaya't ko nga ipanakildak nga anak yo. Talaga mo't nga ipanpanakildak ka kahit anak. Anya nga iti kayat mo apremyaw. Tatang, sa anak ko nga ubing abasit amasapul ti reward tunggal nangangato ti grades na. Rumbang laeng mo't anak ko, tapno ada ti gunggunam nga agad-adal iti nasayaan. Alan anak ko, ibagamon ka ni tatak mo, sakbay nga agbaliw ti panunot na. Wun nga raw. Awan nanang, umanayon kanyak din na paragsak kayo ka ni tatang. Ay, ti nasayaat, Mila. Igatangan da kalangan iti baro a sapatos mo. Diyay napintas ka nalagda. Mas komportable ka nukas day ti suot mo, anak ko. Sapatos? Okay pa mo ti sapatos ko, tatang. Ay, nasaan ka na agkad-kad? Basta igatangan da ka. Wen mo't anak ko. Nung amin maminsan, di mo mo't ibaga ka da kami ka ni tatang mo, nga dagayam ka sa pulam iji pagadalan. Day tangarot ti bagbagak. Agyaman ak nga rod, nanang. Tatang, nagswerte ak talaga kada kayo. Saan, anak? Da kami ka ni nanang mo tinaswerte ka nagasat ta saan kalaeng anasaririt. Nasingpet ka pa nga anak may. Iso nga ituloy mula tatikasta kababalin mo anak ko. Kan agadal ka na imbag. Ang di mo mo't baybayan ti bagim, wan. Tandaan day tawan, Mila. Wan tatang, nanang.
Agyaman na, nalpas mo't laangan ti exam tayo. Ay na friendship, namumla ko mano kasano ang nagkalkaling itanak itay iti math exam. Saan mo tunay ang nadagang? Ay na, permitiling it ko si ka. Uray siyak mo't Kunam no nagsimple di question, ngam nagrigat mo't gayam ti solution na. Tumpag! Ura di English itay. Kaslamot ang thesis, ti daw-dawatan da nga answer. Di pinagawid na tayo lakuman, ta nagaramid tayo langan iti term paper. Ngarod ngam at least, nalpasan. Mabalintan ti agangas iti nalukay. Ay, puno day ta friendship. Ay, amang no, panggap mo ti rumwar, inton malam. Itrit taman mo ti bagita, uray italaang. Kayat ko kumangam, kasla na bambanuga. Kayat ko ti agilag nga agmalmalam. Ay, nako, kanayon kalata na kasta. Maminsan tayo lang mo tamadaan iti kastoy agondaway. Kuwang amin. Among friendship, sa totoo lang, nagboring ka no maminsan. May salang mo't arabii. Tapno mapunas ti stress. Papanantangamin aya. Di iti bar? Anya? Bar? Amo matasaan ko at trip ti kasta. Susmi, garapon. Maminsan laeng met. San mo nga ipatay no padasam? Amang ano agungot dagiti dadakkel ko. Mila, college tan. Aggraduar ta pa'y nga rodan iti mabiit saan ka di? Kan may sapay, saan tamot niya agaramid iti dakas? Ag-enjoy talaang. Anya ti amom, ang mga nadati mamamuta guwapo. Hoy, Renz, diyak ka sa pulan ti boyfriend. Ha? Jowa Adagos? Saan mo tanya? Sige, friendship. Italaang mo. Please? Sige man laangan. Oh, yes. Ngam, mabit ka laang Wen, di kang danag ta siya makamukan ka. Ag-enjoy ka. Promise. Nagadumatan at tao dito'y, makarangrang. Friendship, barday toy, saan a library? Relax ka laang, ag-enjoy ka kitdi. Talaga, adyak namin na irwam iti kastoy a lugar. Isungarog nga data ita ditoy, tapno masursuro mo ti aglet loose. Mala, uminom ta kitdi. Cheers! Okay. Ay na, nagsangarmot daytan. Nag-ingal. Ita lang dayta. Madamdama, ma-enjoy mo ton friendship. Hi. Mabalinti makijoin ka na kayo? Ha? I'm sure. Apikit din na saan. Come on, join us. Thanks. Siyagan ni Kevin. And you are... isa ni Mila, katsakmot ni Renz. Actually, first time na dito ay. Kasta ka di? I'm sure, ag-enjoy ka dito Mila. More drinks? Sure. Renz, ang mga numasubraan tati uminom. Shh, di ka madanagan. Itapay, taadan dito ni Kevin. Saan ka di, Kevin? Sure. Syakti makaamo ka ni Mila. Ha? Oh, at least, adan ka duwang madamdama friendship. Sumangpot ngamin dagiti daduma pa at tropa kat masapol asang wag ida. Isa Kevin, si kanto pa lang ti makaamo ka ni Mila, ha?
talaga sa anak anaasam nga aggimik manang Emmy. Siyak jay tao abalay kan pagadalan laeng ti pagrikrikusan ti aldaw ko. Ngam idi nagkolehyo akon, sa bali mo ten a stress ti mapaspasarak, tatalaga anarigatan ti agadal iti kolehyo. Nabayagan nga awisan naktibayan agayam ko nga agbar, ngam kanayon ko apagkadkadan. Ngam kalpasan ti final exams mi, naawis nak ni Renz, tapno makapag-relax akmet, kalpasan ti rigat a napasaran mi a nag-eksamen. Damo day di agundaway nga imminumak iti arak manang. Adapay nakijoin kada kami, kat iso ti kadwak a naging inom, kabayatan a nakijoin mo't ni Renz kadagiti dimteng agagayam na. Jack na pupuutan ti oras, kan Jack na puutan, no kasano kaado ti nainom ko manang. Ngam malagip ko, nga adainyam amu idi kanyak ni Kevin ababarkada na, kat adda na ngawisan da kanyak. Kalpasan na, Jackon malagip dagiti simmaruno a napasamak. Idi nakapuutak, bigatan, kat adda akon iti pagnanaedan ni Renz, agayem ko. Anay ko. Nagsakit yung ulok. Sa tinutayan ko. Hi! Good morning, friendship! Kumusta ti experience mo di bari di rabi Apay nga dak dito ay. Nagdagsan ti bagik. Kan nasakit ti ulok. Kasladyak pa'y kayat ti bumangon. Okay lang, friendship. Tawan mo ti klase ta ita. Kandi ka madanagan. Tainawaga kung datatang mo idirabi kat impakada ka maturog kan dito'y dagus ko. Apay nga minadyak na kaawid. Diyak ka mo tinapasama kidirabi Ay na, friendship. Nag-enjoy ka iti husto ang nakisango iti dahi a Kevin idirabi At dapat nga rin iti kakadwa na anangawis kan ka kat addabiit na pananyo. Di ka kumakayat palubusan ngam nagpilit kamot ngamin. Kasta? When friendship. Nakaragragsak ka nga rod. Talaga nag-enjoy ka. Isa binaybayan kan. Intulod na kalangan ni Kevin itay sakba niya agsara di bar. Apay, napanan nyo ngamin aya. Diyan mo. Awan ti malagip ko. Basta ti amok kat kaslaak maitay tayok iti kaulpan. Itala nga nagsubli ti simbang ti panunot ko. Talaga kasta ti agdadamo, friendship. Maturog ka pa no kayat mo. Bumangon kan tulayan intun mabisin kan. Sana balet adan nakasagana ang makan iti kusina. Sige. Agyaman na, Renz. Marik na kitibagik. Nga dalang gundaway kanya kidirabi Diyak malagip no asino. Ado da ngamin itibalayan na panan mi. Tinaudi ang malagip ko. Kat adaing painom da kanya. Kalpasan na. Napasama kan ti sana rumbang. Ngam diyak pulos na kapagkadkad. Apaya napasama kanyak ti kastoy. Kasanuang pa yan nagbunga ti panakagundaway ko. Agbababawi kasi murot ka ni Renzi di bar. Diyak mat mababalaw ti gayam ko. Tadi na matamo ti napasama kanyak. Basta ti amo na
Nag-enjoy ako di Rabi. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Pang-aasim. Hoy, Mila. Okay ka lang? Ha? Juan. Apay ka di? Kasano? Manipod nagaputa iti bar sa balin ti jar mo. Kanay na nakaululimag ka. Ata ka ti problema? Juan. Medyo nasakit pa lang ti ulo kan bagik. Gapo siguro ta na sobra akti minom ijay bar. Madandanagan at ngaminkan ka. Saan ka mo't at sigod akasta? Ibagaman kanya? At ka di madian na pasama kiti napanan nyo kada Kevin? Kansa dino ay iti nagturungan nyo. Tanapukaw ko iti sumagmamano nga oras. Oh, napaulimag ka manen. Talaga sabsabali ka itan. Sa dino ayan day tay dagulit a friendship ko. Dakmat dito eh. Apay aya. Amom, kasla adamang burburi-buri ti panunot mo. Awan ko nakmat. Okay yak. Di ka agdanag. Ka din ni Mila, bakit? Itaypay nasa apabot nagawid. Ayan nangarod nga eh. Manipod si Mangpet, saan pa'y arimwar iti silid na. Ang mga nakaturaw, iso adya akong inisturbo. Amom, mas daawak. Kadagiti napalabas nga aldaw sa bali ti jar ni Mila. Kasla nakaul-ulimag akanayaw. Sana kas ide nga istorya. Lakay. Hindi mo ka di mapaliew. Kanayon nakapupok iti silit na. Sa larumwar no ada klase na. Amok day ta. Abangan ko nakno kayat na laang ti aginana. Agasamot ngamin ti riga ti agkolehyo aya. Saan akas ka rin na dagiti ad-adalan da iti pagadalan. Sapay la kumaa, takas talain. Malatayin nakagpalasan. Sige, tadandanin maluto di pangrabyan tayo. Ti makaamo iti napasamak kanyak iti daydi arabii nga ipapan mi iti bar manang Emmy. Ado ti makadkadlaw iti kalaat a panagbaliw ko nang runa ni Renz agayem ko. Mamin adinamag na kanyak no anya ti pakariribukak ngam awan turad ko amang ibagaken kuana. Ultimo dagiti dadakkel ko makadkadlaw damutan. Ngam ingka gumaak ti agpamarang no addaak iti balay mi. Naglabas pa iti aldaw manang ket dimteng ti pagteng apagam-am kak unay. Sana mapalinda ito'y positive ti resulta ti test kit. No kasta,
Masikugak. Diyos ko, asino ti tudwa ka na kinaramid kanyak na ito'y. Ado da idi, katsa ka mo no asino ti amo ti sikong ko. Diyak mo ti pangbiro ka kiti day Jack Kevin. Tay jay laang bar kinakamamuan mi kan kwa na. Diyak mo ta nakita sipod pa naggapumi ti bar. Anya laangan ti bagadana ng kantatang kanyak. Kasaron ti masakbayag. Ang bababawi akit isusurot kay ti dayjay abar. Ang bababawi ak. Anak, apay akas na tilangam. Apay nakapuspusyaw ka. Agsakit ka ka de, Mila. Nanang, tatang, pakawanan dak, no da ipudno ka di yung magustuhan. Anak ka din da ita nga ibagbagam anak ka. Masikugak, tatang. Nanang, anya, ay, kasano ang napasamak na itamila? Naramasak, nanang. Anya? Asino takin aramid iti dayta? Asino tinangidadanas kan Camila? Diyaga mo, tatang. Diyaga mo. Anya? Napasamak na ito'y idirabihan na pan kami iti bar. Andayin painom na kanyak. Kadya ko nakapagkadkad iti naramid na kanyak. Diyos ko. Awa na pulos pigsak ngagkadkad, tatang. Nanang. Apay nga itala nga imbagam da ito, anak ko. Kapatadyak namnamaan ngagbunga ti naramid na kanyak. Iso ngay limod ko ti amin. Ay, Diyos ko. Baka wanandag. Masal ko da iti napasama kanyak. Nasaan ako masimurot kanyaran si J-Bar? Saan ko napasama kanyak ti kastoy? Saan? Di mo pabasulan ti bagem. Awan tinangayat iti kastaan na pasamak kin ka, anak. Biktima ka lang dagiti manang gundaway at tao. Kasanag pa itang tatang. Nanang. Nagdakala pa kay baboy nanday dyan na pasama kanya. Baka wanandag ko, ma. Renz, masikugak. Anya? Masikugak? Kasano napasamak da ita? Awan mo't nobyom. Rabrabakan na ka di friendship? Agpay sa timbagak, Renz. Napasamak da ito idinapanta iti bar. Adan ang gundaway kanyak. Oh my God! Kunakon kat. Adda napasamak iti inawis da kaarmuar iti bar. Hindi ka ngamin kaya tapalubusan, idi ngam nagpilit kamot ngamin. Renz. Basol ko da iti friendship. Apay ngamin na binaybayan kasi murot ka dagi dyan at tao. Kasano nga rin daytan? Diyak kayat da ito nga ubing. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ka ba ilan? Kasano abiyagak da ito nga ubing? Kasano asangwag da ito eh? Diyak to pa mo no asino ti amana. Mila, awan basol ti ubing. Ngamsyak ti mangibaklay ti amin.
Siyak ti husgaan dagiti tattao. Amok dayta. Ngam saan na solusyon tanyaman na pampanunutem. Nga maawanan ti sabali pa pamuspusan, Renz. Friendship, anda kami lang dito eh. Saan na ka baybayan? Nang runa dagiti dadakkel mo. Isong agpanunot ka kumaan na imbag. Jack, amo no kabaalak ti agbiag nga adda daytoy abakbaklayak. Kasano ti agbalin abiyag ko? Mila, amo ka saan anala ka ti pagdaldalan na mita. Ngam saan na daytoy ti paggibusan ti amin. Ikarik, adda kami ti sibay mo, iti daytoy alaban mo, Mila. Amo na niya teramidak, tatang. Panagrik na kat nadadaalan ti biyag ko. Inal daw amabut-butangak. Diyak amo no kabala kasangon dagiti tattao. No kasano apadakkelak da ito nga ubing. Ajak mo't kinayat ti pan nakaitao na. Mila, anak. Kayat ko ti makalipat, hatang. Kayat ko amapukaw amin asakit amarikliknak. Diyak kayatan na panunutan tinapasamak. Kayat ko nga isobli di sigod na panagbiag ko. Siguro, no awan da ito nga ubing, agsubli ti sigod ti amin. Amo ka narigat, anak. Amo mi amasaksakitan ka. Ngam saan aday ta ti solusyon iti parikot mo? Ngam kasanumatan ti biyag ko, tatang. Saan ka nga agmaymay sa iti daytoy ang mapaspasamak kan ka ita anak ko? Adda kami dito kan ninanang mo. Saan da ka abaybayan? Ngam saan ka di anak kababayin? Anya lang ang tibaga dagiti tattao. Sa anak mo't anak ikalaysa. Diyak am-amu ti amaday ti nga ubing. Sigurado ababalahundak dagiti tattao. Di mo panunutan ta anyaman nga ibagadaken ka. Ti panunutem, saan mo abasol ti napasamak? Kan panunutem man ti sitwasyon day taadda iti saklulaw. Mabutangak namin, tatang. Anak, awan ti rumbeng a pagbut nga am. Patsya ka ba alam ti bumangon? Kat saan ka nga agmaymay sa? Kabinadang na kami kaninanang mo, manipod ita nga aldaw. Aramidam noon niya ti rumbeng anak ko. Agkararag ka iti Diyos. Ikidawam iti pamakawan ti anyaman abdakes a pampanunutem kontra iti biyag nga adda iti saklolom. Amok adi na kabaybay anti Diyos, Mila. Agyaman na kada kayo, tatang. Itilikodan tinapasama kanyak. Nakasagana kayo pala ang mga klulo kanyak. Anak. Ikarik, manipod itanghal daw. Sana kung agpanunot iti sana may parbang. Sapay ko matapakawanan na ti Diyos. Katarabayan na kami, iti agbalintong nga anak ko. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Manipod Nueva Vizcaya. Baro akpay manang kat ninanang laangan ti kadkadwak tanasapa apimusay day di amak. Ninanang tinangibaklay iti amin a responsibilidad anapanawan day di amak. May sa atindera iti pagtagilakwan dagiti agduduma akan kanan ni nanang. Naawan sarek na, makilablabada kadagiti agkasapulan iti labandera. Adumatan ti suki ni nanang,
iso maisaksakad na ti panagadal ko. Banag aso supapakakmat, babaan iti panagadal ko anaimbag. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay manang Emmy. Maudin a semestrem daytoy, agturpos kanton. Wan nga rod, nanang. Kamaudyanan na, matulungan kan tumutin. Anya nga iti planom, anak ko, kalpasan ti panagturpos mo. Agtrabaho akadagos, nanang. Kung nga rod yung opisina pag OJT-ak, ibagak ka nun na interesado ak nga ijang agtrabaho, tas idadaan da ka na amang hair kanyak. Ay, nagsayaatan gay anak ko. Ada-adagos agururay at trabahom no bilang. Wan nga rod, nanang. Katkas mapaliw ko iti kadak ijay. Mayat na dya kumpanya. Kasano asaan da ka nga alaan nga agubra ija anak ko, kat nagngangato mo ti grades mo. Talaga nga min nga ipaspas nagkutagadal, nanang. Ta makitak no kasano ti rigat yung mga isaksakad iti panagadal ko. Kaya't kung iton makatorpusak, may paayan kayo mo ito ni tinapinda sa panagbiag. Kan saan kayo ito na mapanagtrabaho? Ay na, di na pampanunutan anak ko. Basta parakan ka, aramidak amin akabaalak. Day tatiing karik iti day di amam. Agyaman ak unay, nanang. Ipampanakkel kayo unay. Manong, gumatang kan itila kumiakan kanan. Nay, si kamagayam day talo say. Wen Manong, gumatang kan. Kalutluto unay dagitoy. Sigurado ang maguston da ito'y niipag. Aking kakasita kat naglakla ko kapalaan. Rumpang kumangad takalangan ni dyan balayaw. Amo mo't asaan pa'y ang nagturpos di ka anak ka, Manong. Kahit sa ngamin ka, tambisyonem tumot ngamin na paglupasan dyan anak mo nga oray di mo kabanglan. Kabailak pa'y mo't, Manong. San abale, tadandanin agturpos ti anak ko iti panagadal na. Urangam kita, manday talangam. Nakabakbakusan ti tsuram gapo iti katatrabahom. Agsaldang kakit na. Okay laang, Manong. Kagangay na ata bumakit matanda tao. Natangka na talaga sa ulam. Ala, ikanakman nga ro di talakaw. Napiala nga ipasarabok ko ni ipagwaw. Ayun gayam. Sumangpot ni Fe, ito no may abulan. Umayda ka nuwag bakasyon kunana. Nagsayaatan nga, tagkikita tayo manan, Manong. Nabayag namin day dinaudi ay aawid tiburidak tayo. Bayam tapakamuan kan tono sumangpotlan. Agyaman na, Manong Ulpo. Apay nga itakala ang anak ko. At ang amin iniring pas may group report mi, nanang. Isa ang napanak pa ilangan di balay da Leslie. Kasta ay anak ko. Mas naawak namin ta sumipngatan sa kantula makaawid. Pasensya kayo, nanang. Ay gayam, nakita kitay ni Uncle mo nga Ulpo. Linakwak pa'y nga rod itikan kanon. Kasta ka din, nanang? Ket, sigurado nga adumanin ti sa una na nakakita ka da kayo nga day di tiyendaan. May amlatan, anak ko. Apay, di ka pala na irwam ayakan ni Uncle mo. Kas di nalaang day jay nga agsasao. Nga makapasakit itinakam no daduma, nanang. Tagibasitan na tayo launay. Ora di si bibiyag pa'y day di tatang. Nasaya at nga bintibiyag da anak ko. Datayo kat marigrigat tayo laang. Wan angam saan tayo matadumaw dawat kadakwada.
Ore kaskasano kat saan tayo pa'y matanaglaan amangan. Lipata munday ta anak ko. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam mo? Ayun gayam. Imbaga namot nga umay ka no agbakasyon daan ti maafe. Awan mo't ti mapaliwan oray umay dananang. Kasasada kayo mo takabsat. Isuda lang ababak ng tagdodopong. Ay ipakaamon to kano ni angkel mo nga ulpaw. Intun sumangpot daan ti maafe. Si mangpot ka nun daan tim afe ko na ni angkel mo nga ulpaw. Kasta ka din, nanang? Wen, kataw-awisan na tamapan ka no inton bigat ije balayda. Ijay tayo ka no amin amang rabi kas panang pasangbay tayo kadakwada. Sigurado kayo akayat yu timapan, nanang? Apay kumaasaan anak ko. Kabsat ko ti si mangpot. Inak mo't umiliw No, siyak lamay sa. Diyak kumakayat amapan tayo. Amang ano tagibasit da tayo manlangan ijay, nanang. Saan ba't siguro anak ko? Di mo tulatan ikaskaso dagiti mangag mo. Tinapatag, makita tamanan ti ikit mo. Da kayo ti makamo, nanang. Irik-rik naan kayo ngamin no kasi nagsasango kayong agkakabsat. Sabali ti ugali dagiti kakabsat ni nanang ko manang Emmy. Nakurapay lang amin ni tatang idinagasawa da kan ni nanang. Iso amanipod kinaubing ko, mailidlid din kamin kadakwada. Nakarkaro manan idipimusay ti ama. Tamakit kita dano kasano ti panagsakripisyo ni nanang tapno mapagadal naklaang. Siyak ti mangrikrik na itikas di atrato da kada kami. Ngamkas laawan laang kadananang kanday di tatang ko. Manipod na daan akon itinakam kat nakitak tikas jay nga aramid da, inmulak iti panunot ko, amasapul amakaturpusak iti panagadal ko, tapno mayaon ko iti kinarigat dagiti dadakkel ko. Ngam saanan amakita dayta ni tatang tapimusay kat ngarudan. No adda okasyon dagiti kakabsat ni nanang, jak kayat at talaga ti dumaray, ngam napilit ni nanang ko. Ay, naimbag nga aldaw mo manong ulpo. Kastamot ka na kayaw. Agmana kang kal. Kasan na ka ti Diyos? Manong, sa dino nga iti ayan da fe. Warta be, tanda ka lumapan dagatangan. Madamdama lang at nantong dagitay. Mala, sumrok kayo Agyaman kami, Manong. Agyaman kami, Uncle. Mala, magtutugaw kayo pa kapag hindi na naniyaw. Agyaman kami, Manong. Ayun gaya, Manong. Ada imot mi akan kanan. In-order ko day tayo di pwesto a paglaklakwak. Anya? Kan-kanan? Wala ti sa balay na nawit yaw. Pagkatano kumamot day tangay dagiti nagkapoy di Amerika. Ay naimas day tamanong. Sigurado ang magustuhan da. Tawan ti kasta iji lugar da. Ay naluseng. Daytan tay bagbagakul ka. Aging gaita kasta pa ila ti biyag yaw.
nakarkaroon sa pay itatawanan day di asawam. Manong, Kasanaw kat karita mo ti agpadal, idinto ta marigregatan ka lang arudan. Kunak mo ta pagsardang ang blangan ni Carl tapno isundag trabaho. sa nabali, tadandanin agturpos. Wan nga rin, Uncle. Matulungak to ni Nanang. Wen nga agpay sumanong, may mayat matlaang no makaturpos tapno nasaysaya at tuti master ka na at trabaho. Sapay kumangarod ata kasta nga agpaysaw. Narigat at talaga bagbagaan dagit ambisyoso at tao. Itay payasaan ka matagtagare, Kyle, anak ko. Ada ka di problema. Nanang, talaga katingawan anyaman na kada kayo? Dagitin sa usawang itay na Uncle Ulpo kada tayo? Ay na anak ko, di mo't kunakan ka, di mo dikaskaso dagiti magpagana. Saan ka kadipaya na iruam, anak ko? Saan to apulos, Nanang? Nang runak at makitkitak ti panang tagtagibasit da kada kayo? Nakarkaro man siguro, no dumaw-dawat tayo ititulong kadakwada. Ay hiday tati jakmat pulos itulok, anak ko. Isungarod nga agpurpur sige aktap na makaturpos ka. Nagrunak at makitkitak ba't di kinagagat mo nga agadal. Aramidag ta amin para kada kayo, Nanang. Ipakita kadakwada, akabailan kayo ayaon iti kinarigat. Basta saan ka nga agimulmula iti sakit tinakam kadakwada, anak ko. Basol dan ter aramidan da. Ikararag mo kit niya makaamiris da, kat agbalbaliw dan. Nanang, graduation min ito na may alawas. Ay na, maragsakan ako na iparakan ka, anak ko. Katagyaman ak iti Diyos, tadinangag na dagiti kararag ko kunkwana. Apa man na makatorpusak, agaplaya ka dagos iti trabaho, Nanang. Ay, kasta ka di, anak ko. Un, Nanang, agur-ura yung di kumpanya nag-OJT-yak. Ada ka no posisyon ang mabalin kong aplayan. Ay, nagsayaatan nga'y. Ay na, mangrugin nga agbaliw ti biyag mo, anak ko. Biyag tayo, Nanang. Katong palit ti karik, ayaon kay ti kinarigat. Kaya't ko ananamo matan ti bunga ti baligik, Nanang. Kat apaman na makastarag iti trabaho. Saan kanton nagtrabaho? Agi na nakamutten. Agyan kan dito balay. Katsak ti makaamoy ti amin nakasapulan tayo. Wen, anak ko. Matungpal ti tarigagay mo. Kumusta angay ti ipapan mo iti opisina ang nagaplayam, Kyle? Ay Nanang, nakaragrag sakak. In-interview naktipan nakabus ko ijay. Kat kunana, mabalin ko kanun ti mangruging agtrabaho. Ay, kasta ka di, anak. Ay na, nagsaya at talaga ti Diyos. Amo na nga minti tartarigagayan ti pusok, Nanang.
Amo na, nakapayakayat ko unay ti makatrabaho. Lalaingam nga rod iti trabaho anak ko. Ipakitam akabaalam ti trabaho nga itudaken ka. Wan nanang, kat iti ipapan ko pa nagtrabaho. Balunag ti tarigagay ko amayaon kayo iti kinarigat. Kat mananam yumutan ti nasaliwanwan apa nagbiag. Ang nakaturpusak, kat nakastra ka kiti trabaho, tinungpalmat ni nanang tiingkarina asaanan nga agtrabaho pa'y manang Emmy. Gapo tamang mangged akon, may paspasyar kumatan ni nanang. Magatang konti amin nakayat ko, kastamatan dagiti makan asaan mi amaramramanan idi, gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Gapo iti dayta makitkita dagiti kakabsat ni nanang, ininot matan ang nagbaliw ti trato daken kuana. Ti pagbilibak ka ni nanang, saan apulos ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Gapo iti dayta, ininot matan alinipat ko ti rimusing idi agurak kadakwada. Kat impamaysak ti atensyon ko iti trabaho, tapno maipaay ko ti amin amang paragsak iti ina. Kyle, anak, Domingo ita saan aya? Wan nanang, isong agpalas kan, tayo tama kimisa. Ay wala anak ko, day tati saan ta aliw-liwayan. Ti mapanagkararag, kanagyaman iti Diyos. Gapo kadagiti parabor nga ipapain na kadata. Nang runaken ka anak ko. Wan nanang, day tati pang pangruna ta itangal daw. Ngam, kalpasan na, mapandan tumangan iti may sa akabarbaro restaurant. Naimas ka no ti makan ni Jay, nanang. Ha? Ay, amang ano nang hinamutunay iti bagbagam a restaurant, anak ko. Oray pa'y kanginginaan, nanang. Basta parakan ka, awan anyaman na kanyak. Basta naragsak ka, nanang. Ay, sika talaga. Kansan lang aday ta? Mapantanto iti mall, kat mapantaggatang kadagiti kasapulan ta diti balay. Kanigatangan kay ti kawas kan tsinelas mo. Ay na anak ko, nagado ti kawas kan tsinelas ko. Saanon, mabalin pa'y dagijay. Wen, mabalin pa'y nanang. Ngam kaya't ko napipintas ti kawas mo, tunggal mapantag pasyar. Ay na, mga no at dapat maibagad dagiti makakita kanyak. Ibagadan tukit din ang nagbaliw akong anamin pinsan. Di baybayan nyo iti tanyaman na panunutan da? No panunutan da doon niya kayo, ay kadi baybayan nyo latan. Saan ka din, nanang? Kaya't kung agbalin kayo presentable ka na yun. Sana bale? Taday talang mo ti agbaliw? Saan ba't niya agbaliw to ugali yo? Naalakarod, si katimatong palanak ko. Mabitla ang araw, tama pa anak agpalasan. Nay, ada kamot dito'y parangan yaw luseg. Kanyaya ti araramidam. Tartari maanak man dagiti masetas kumanong, agsabsabong dangaminan. Kas makita na ipatarimaan niya matgaya man dito balayaw. Wan manong, ininot nga impatarimaan ni Kyle. Kanda magkuhanapintas ka na o ti trabaho ni Kyle. Ay kung nasayat mo ta, mapagnumaramatan ti bunga ti panagsakripisyum ide.
Talaga aday tatitarigagay ko manong. Iso nga inkarkarigatak a pinagadal ni Kyle. Sa bagay, husto ka. Nasa liwanwanan ti biyag yung agina. Saan nakas iti sigod? Grasya ni Apo, manong. Katawanan ti dawatek pay iti Diyos. Nanang, napromote kiti trabaho. May saakon kadagiti na nga to ti posisyon na di opisina. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Saan nga agsarsar na dagiti parabor na kan kaanak ko? Wangarod nanang, kaya't pagyamanak unay day tayo ti Diyos. Itata napromote kaya't nasawan, gumato man ti sweldo k nanang. Ay nagsaya at ngay anak ko. Basta ang nadamtabagim, saan ka nga agbanbanog unay? Diyak kaya't nga agsakit ka anak ko. Diyak ka ba ulan no dadakes ang mapasamakan ka? Nasalon atak nanang. Di ka agdanag. Tawan to ti dakes ang mapasamak kanya. Basta kanayon mo alaglagipon nga ipatpatag ka unay anak ko. Ada aklaang dito'y anak kasuporta kanayon ken mangikarkararag ken ka. Patpatgan ka matunay-unay nanang. Sayang lang, tasaanan ang nauray day di tatang day ti agundaway. San abali anak ko, taamo ka maragragsakan ti amam, iti mapaspasama kitaken ka. Natumpalan dagiti arapaap mi paraken ka, Kyle. Amoy nanang, adan to sorpresak para kada kayo. Kat mamati ka maragsakan kayon to. Anya mananday ta, paggastusan manaan. Di saanan a secret no ibagak kada kayo. Basta orayin nyo, ta sigurado ang maragsakan kayon to nanang. Arakupon ka man nga road, anak ko. Ha? Ay, una nanang. Patpatgan ka unay-unay, anak ko. An nadama ka na yun tabagim. Apay nga takas na ti jar ni nanang itay. Inarakop na kiti nakair-irot. Kan numabalin, di na kaya tapanawak. Ay, makapaikaw at inaramid na itay. Hanggang sigurado, maklato ni nanang, apaman na may sangpot ko ijibalay ti ginatang ko abaro alugan. Amo ka din na ekspektaran day jay. Sigurado ang may mayat tumanon ti panagpasyar mi. Maipankunton ka dagiti lugar asaan mi pa anapasyar. Out of town kamin to. Makapan kamin tupay iti sa di naman nakayat mi apapanan. Ni, sino nga tato yung mauawag? Numero lang matagparparak. Saan mo ta naka-phone book? Song bataklatan. Tama nga na importante na ito yung awag. Hello? Manong Kyle, siyak di anak na Manuel Akaro ba yun? Kasta ka di? Oh, apay ngayon mawag ka adin ko. Manong, intaray datatang ni nanang mo iti ospital. Apay, anya ti napasamak ka ni nanang ko? Nakita ni nanang ko, akalaat anatumba itay iti arubayan yun ni nanang mo. Iti mapandarayatan, awan magkanpuot na, isong intaray ta ni ospital. Bilinda nga iyawag ko kan ka, iso nga, inka gumaan ka akinuntak, manong. Sige man nga ading, ibagam no sa dinong ospital, tamapanak kadagos.
ni Kyle dayto Amo ka mang mangignak. Lumaban ka, nanang. Di nagpay pampanawan. Tadyak ka ba ilan na mapukaw ka? Adupay ti kayat kung ay paikan ka, nanang. Amom ka di. Addan ti sorpresak para kan ka. Nagatang kundi lugan na para kan ka. Tapno di kan marigatan tunggal mapantag pasyar. Iso lumaban ka, nanang, ha? Adupay ti papananta. Kaya't kapay ngay pasyar kadagiti nagduduma lugar. Agluluan ni nanang. Ingkutin na tiramay na. Nanang, patpatak to'y imam, ha? Di kagdanag, tadak lang dito'y sipay mo. Di kanto pampalawan. Uray si kamaduan. Di nagpay pampalawan, nanang. Lumaban ka para kanya, ha? Patpatkan ka ulay, nanang. Apay ngay, lumuklo kay matan ti palang patpat ni nanang iti himag. Nanang, lumaban ka. Pangasim, di nakpampalawan. Tadyak kabalan, nanang. Nanang, ano ti mapaspasamak kan ka? Nanang! 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 Apay ang pinanawan ng matan. Kulang mata ka karaya na magsuporta kanya. Apay nga ang pinanawan ng matan. Nanang! Nagsakit man ang Emmy. Nalaos asaam ti riniknak iti daydi agundaway, nang runa ta nagsat ti anges daydi nanang kadagiti mismo nga imak. Diak pulos ni namnama ti kasjay a napasamak, nang runa taawan mo ti amok asakit ti inak. Ngem sigun iti resulta ti pannakataming na, heart attack ti gapwanan ti ipupusay na. Idila na amiris kuno apay nga inarakop nak iti nakair-irot, ket no mabalin, di nakayat apumanawak iti sibay na. Daydi gayaman ti maudi apanang lamyong na kanyak, tamapukaw ko gayaman daydi inak. Aklunak nga adupay ti kayat ko nga ipaay iti daydi nanang ko, ngamdak sanggasat tadjakon maipaay. Nabayagan daydi apagtang manang, adun atawan tinaglabas, ngam aklunak nga aging gaita, mariknak asadiwa pay laang ti saam, nang runa ti sugat a pinarnoy na iti kaunggak. Adu ti mangibalbalakad amang sapulakon iti agbalin a katakunaynay ko iti biyag, tapno makalipat akon, ngam jak ammo, takaslaawan pay kanyak day taabanag. Tilaang pakakumikumak ita ket ti trabahok, takayat ko tinakarkaro nga agbaligi, tapno agbunga iti nasayaat ti panagsakripisyo daydi inak,
Tapno mapagturpos na klaeng. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Kyle. Kyle, kadagiti napasaran nyo iti daydi inam. Nang runa, kadagiti kakabsat na. Makunak aday jayon ti kakarwan. Nalabi tamas daaw ka iti naibagak. Ngam na utuban ana imbag. Tipan na kailupit-lupit iti ima dagiti mismo akadaraan. Ti kasauma na panubok amabalin amapasaran. Ngam dayawak daydi inam. Nang runa katsikan a mismo tinagkuna. Adi mo man la nakitaan iti uray basit a sakit tinakam. Iti likudan dagiti napasaran na. Panunutam laangan pagayam ko a nagpatinggalaangan ijay ti biag daydi inam. Tabareng makatulong iti panangabarwanam. Sapay lakuma tadi ka umibet iti namarswa. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biag.